b'abana b'abanyamurenge bari he? Mwigire hino namwe abashesha kanguhe, nimuze mbabwire ku muco. Umuco ni nk'imitima itera mu gihugu, ni nk'imizi y'igiti yihishe mu butaka butuje, ni inanga itaramirwa n'ijwi ry'abakurambere, yicitse natwe turayoba tukarengerwa n'amahumbezi y'amahanga. Mbwira mwana wanjye Munyamurenge, ese uracibuka izina ry'inkoni ya sogokuru? Ese uracyumva injyana y'indirimbo zacu? Cyangwa mwahinduwe n'ijwi rya TikTok na Instagram irusha iry'ababyeyi bacu? Mbega agahinda katavugwa gahishe mu bitwenge by'abana, barakina baraseka ariko ntibazi izina rya sogokuru, ntibazi icyo bikinoni Karojo na Kayira bivuze. Ntibavuga ikinyamurenge, bavuga indimi zaho bahungiye, bavukiye mu Burundi, Tanzania, Kenya n'u Rwanda, Uganda, Amerika ndetse n'i Burayi. Bamenyereye kuvuga yes aho bavuga ye, bamenyereye no aho bavuga oya, kandi wabo atari Amerika ahubwo ari Bogobogo, Minembwe, Bijombo na Rurambo. Mbega agahinda yo! Ababyeyi ntibagisubije ibihe n'amasaha inyuma ngo babigishe, baravuga ngo abana ntibamenye ikinyamurenge, barabareka bakabaho nk'abadafite inkomoko. Umuco wabo usigara mu bishushanyo by'imbere mu nzu. Imyambaro yacu ntibakiyikoza, yewe n'abamama batubyaye ibitambara, amaribaya asonye neza, reka yewe ibyo ntibakibyikoza, baravuga ngo ntibikigezweho. Ariko se ubu aho tugeze, imyenda yacu yasimbuwe n'ibivuye i Burayi, ubutore, ubupfura bwacu bwataye icyerekezo, abana bavuka ntibamenya aho base batabarukiye. Banyamurenge, ibigezweho bitatira umuco wa kinyamurenge ni ibihe koko? Imbyino zacu barazipfobya bakazita izidasobanutse, bavuga ko haya n'izindi mbyino bitakigezweho, bakavunikira mu ndirimbo zitabibutsa ko turi abakavuki. Ariko se ko abana bacu batagitozwa umuco, bazamenya bate kuramukanya nk'uko Rwerekana byinshi babigenzaga? Bazamenya ryari ko umutuzo w'ingo wari ishingiro ry'umuryango? Ese tuzongera kureba abana bacu bavuga ikinyamurenge batiseka, bumva bari proud yacu? Tuzongera kubona abamama bambaye neza, bakenyeye impande zibiri n'igitambara badatewe ipfunwe? Ese ye, tuzongera se kwicara turirimbira abageni harusi yetu tuyipambe sawa kandi kuko byari bimeze kera? Cyangwa byose bizasigara mu magambo nk'aya ndirimbo? Twari abantu bubaha, bakanubaha ndetse bakarangwa n'ubupfura n'ubufatanye muri byose. Ese yewe niko bikimeze? Wa mutima mwagiraga ni umushasha wawuhinduye? Twari abantu bubatse, twasangiraga ibanga, tukabiba indangagaciro, tugakangurira abana bacu mu rurimi rwacu dukunda ikinyamurenge. Ese niko bikimeze cyangwa kuri ubu ni mambo ni yaje? Umeamuka salamu, hey, good morning my boy, osuzyocha, oli bulungi n'izindi? Musubire ku rurimi rwacu ikinyamurenge. Ururimi rw'amaraso ntirugatabwe. Nyamara haracari inzira, kiducika intege. Tugende tubwira abana bacu inkuru z'iwacu, twandike amateka, tuyacishe mu ndirimbo n'amafilime, dushushanye ibiranga inzu, indyo n'imihango yacu. Nimuze dusenge mu rurimi rwacu, turirimbe indirimbo z'iwacu zitavuga imishongorere y'amahanga, twambare imyambaro yacu nk'ishema. Tugane abakuze, turacafite imfura z'abasaza basiga umurage. Umuco wacu si icyaha ngo tuwutinye kuvugaho, ni ishingiro ry'ubuzima, n'izina ryacu mu mateka nitwe ubwacu.
aho turi kugana ubu hari urumuri ariko rukeneye abarutwara. Niduhaguruke twandike amateka yacu, tuyatoze abana bato, tuyaririmbe, tuyahimbemo amashusho kugira ngo bazadukomokaho batazandikwa nk'abatakaje umuco nta n'icaha bakoze. Iyobokamana mu muco wacu wa kinyamurenge ntiryasigaye inyuma. Twari ubwoko bwubaha Imana, tukayisenga mbere yo gutera intambwe. Twagiraga ibanga ryo kuyambaza mbere yo gusoroma imbuto. Twabanzaga isengesho mbere yo kurya, mbere yo kurushinga, mbere yo kuva mu rugo. Mu guca urubanza rutabera, Imana yazaga imbere. Imana ntitwayimenye mu bitabo gusa, ahubwo yaratwiyeretse. Imana ntitwayimenye mu bitabo gusa, ahubwo yaratwiyeretse ubwacu, ba data ndetse na ba sogokuruza. Imana ntitwayimenye mu bitabo gusa, ahubwo yaratwiyeretse ubwacu, ba data ndetse na ba sogokuruza. Twayibonaga mu mirima yacu yeze ndetse no mu mashyo y'inka n'intama twororaga. Kubaha Imana niryo shingiro ry'ubwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Niyo yaturemye umutima w'urukundo n'ubumwe. Erega twayibanzaga imbere muri byose, tukayibaza mbere yo gukora. Ariko ibiri kubera mu matorero y'iki gihe ni agahomamunwa. Biteye agahinda. Imana ntiyari iy'abazungu gusa, yari iyacu kuva kera, muri Bibogobogo, Rugezi no ku misozi ya Minembwe. Amasengesho yacu ntiyavugwaga mu ndimi zo hanze gusa, yavugwaga mu kinyamurenge, kandi amarira yacu yari ururimi rwayo. None se turihe koko? Kuki dusigaye dushyira Imana inyuma, ahubwo tugakurikirana Facebook, X na WhatsApp? Kubera iki tuburira Imana umwanya? Kubera iki dusigaye dutangira umunsi tutavuze izina ryayo? Kuki abana bacu bamenya Google na Cartoons ariko ntibamenye Zaburi ya 23? Reka dusubize Imana imbere, dutange imbuto zacu zo mu mico n'inyigisho tuyihaye icyubahiro. Dukora indirimbo zisingiza, ntizishimishe gusa abantu, ahubwo zubahisha Imana. Tugarure imbyino n'amazina ayubahisha. Tuvuge tutitanga ko umuco wacu ushushanya Imana ubwayo. Umuco wacu ntiwatandukanye n'Imana, wari umurongo wayo mwiza mu buzima bwacu. Iyo twambaraga imyenda y'icubahiro, twayambaraga nk'abafite Imana. Iyo twigishaga abana, twabigiragamo isengesho ry'ibanze. Ubu rero niba dushaka gusigasira umuco, duheraho umusingi wawo wubakiye, nta handi ni ku Mana. Banyamurenge, tugarure Imana mu ndirimbo zacu, tuyigarure mu rusengero, aho gushira imirara n'abo mufitanye isano imbere. Tuyihe intebe itegeke ingo, nibwo zizakomera. Erega umuco udafite Imana ni nk'inzu idagira urufatiro. Twasigasira iki tutagaruye uwaturemye? Niba mwakunze ibyo dukora, mwakwandika comment ahabigenewe, ndetse mukanakora subscribe, like na share. Turabakunda. Mwari kumwe na Dodo.